Šalom! Hem dobrodošlo henjanko vjerafta Izrael. Jevrejsko fraza se označini volino Izrael. Nadinamen da kačove menca naredna 30 minuća, dok o učitelju dr. Baruch si kajde vleseto lafi. O dr. Baruch glavno profesori Kozera Avram institut ko nalazini peki Izrael. Iako sao predavanja si kazeki englesku čiv, o dr. Baruch srećno te šaja neltuminđe kala predavanja prevedi meki romaničiv. Molinajetu te zaprati neam, ko Facebook hem ko YouTube, da bi šaj više dženete šunene da vlesro lafi, kova čitinipe oti izvorno hebrejsko hem grčko čiv. Tu našti te rugine, to je devlesi. Oko vaoma nuž so sejini, ova dvaka će del, so dva značini. Sarso i knjiga o otkrivenjeva čeramđe, ama rode vel sa zapisini. I zapisinjano različita knjige. I je da lese ket ka velo sudnju dive, ovka pravelo knjige i ka vačeri i ka motoj svakona osobače, kod god živinđa i kad sa so džanelo lestar, sako vel pisime i sa reka den odgovor. I je da vajo ko vaso amen vajente proučina. Sako vel otkrime anglode vel. Amen kada odgovor za svako delo. A davaj nešto so darajmanuše. Svako amari misao, svako amaro lafi, svako amaro delo. Šaj nešto te čerav ki tajna, ali anglodevelna ne tajna. Svako osoba ko vel andi anglodevel te delo odgovor. Eso je kana amari nada, anodava. Skaj šaja men te mekamente od morina, jer ako njamko kore ovako vel paro, hem but opasno tan. Ali slave de vlese i sijemen nada i sijemen pomoć, ako amari pomoć davaju visoko svešteniku, prvo svešteniku. Sar okolaso verujnajeno Mesijano Ješua, sar hrišćenje kola verujnajeno Isus, a meni sijemen prvo svešteniku. So da vas načini tuče prvo svešteniku. I sijek problemi, i si nesave, kolava čerena, pa me samo i njum zainteresuje meano nevo zavet. Sa opurano zaveta davajano prošlosti i davana nole veze a menca avdije, jer bistri tora, a davaj ropstvo. Na, a men morate svati na nešto. Da okovakova pisini jevrenđe oli lovkava čeramđe, ako ispravno narazuminaja i Tora, a savojo glavno stvaro su si kaj Tora. I Tora si kaj oti žrtva. I na samo oti žrtva, nego o razlog sosedja žrtva, a o razlog i tebi rešinio greh. O način sara men šajtova sigurna da o Ješua na ne davakovaj lažno, nego zapravo jek jedino je devlesoro bijan dočhavo, kova bičal do oto dado devel, koka vas vetote spasinje grešnonen, sarša ova sigurna kodava, pa da lese so ovi spuninđa i Tora. Manuša, ko sa segmentije šaj pene novi spuninđao zakoni, ali da li mangete džane sodava značini, sar adava čerdo, jer ked razumine adava anelače primena ano životi. I adavaju ko vaso kadika dok završinaja o štarto šero o lile jevrenđe. I kal ti Biblija prav ano štarto šero, a ka počina ano dešu štarto stih. I knjiga jevrejenđe štarto šero dešu štarto stih. A ka te openđa da amenka ovelamen te da računi, odgovor. Amen morate odgovori na te vačera u vezi amaro životi so čerđam ili so na čerđam oles. A da la stvarja kola garavaja ili na garavaja soka pena, pa nakavaja ništa te pena. Jer i sijemen prvo svešteniko, a so se dva vačerava dikjenu dešu štarto stih. Penela, ko odgovor o kolestar so siklijam, o to prošlo puti, da vajte dao računi, a da lese penela i sijemen prvo svešteniko, amaro baro prvo svešteniko. Penela obaro prvo svešteniko je dvaj šukar stvar. Lesoro delo but pobaro nego kola prvosveštenici kolajnele prema litora. So se dva vačerava. Jer da la prvosveštenici on ale o to aver poreklu.
O Mesija na neprvo svešteniku kova zasnovimeo pro levitsko zakoni, nego akatej si promenano zakoni, dala da vas načini da opurano zakoni na nevažno i da nanoleni savi važnost na akatej si promena i amenka fokusiri namen ket kava i koje tato šero kava ponovo ka irinipe, ali u kvasom gavate razuminen u vezi jak ja promena ano zakoni, a da vajda ja promena desinipek i perspektiva. Kad penela o zakoni vanđate promenini, po stvari dva mislini osnovi me, a da vaj su i si pogrešno naučavanja no judeizam. Jer biblijski kedikaja je Tora, a men nikad nadikaja dijek stih te vačeri da zbog i Tora ka veli pravednost. A da leso odvel na dinđa i Tora. I Tora odvel dinđa tebi motojem džamaro greh i amaro neadekvatnost i nesposobnost o to čovečanstvo tebi reši nameno to greh. I Tora o zakoni motojem dže amari potreba da vajanam dže spasitelj. A saver lafije kad vačera i Tora ako primjeni najmeđino život i sar nevernicimo tojem dže da njam grešna i da vajanam dže spasitelj i legaramem prema livera hem premalo evra mesoro savez. A dvao Pavle si kaj je da vajo ko vasu amen shvatinaja. Da o zakoni i mor saro rabinja hem saro o zakoni duiljade berš ondi klej Tora sar instrument za spasenje, ali na ne, jer na anđa usavršavanje i na irinđamento vama nušao to carstvo. Nego vačeram dže so se naštiovano carstvo je njum buntovno, je njum grešno i Tora a da vas samo pokažini. I sa ek razlog ko vadin din do te irinima kjed ja isto vera evra mesiri koja pokaži me jer o veru inđa i ani dujto je Mojsijase da šupan šope nela računi mele se ani pravda. A tej si promena ko zakoni, a so značini, a ja promena ani perspektiva ko te shvatinaja da o zakoni je Mojsijasro nanđate naštinete anel usavršavanje, nego legaramena nijek nevi istina, a savid ja nevi istina i kaj osnovi me ko nevo sveštenstvo. Oj angleder čak o to aronesro sveštenstvo kolestar čitinaja ani Tora, jer čak ani Tora čitinaja o to dva popurano prvo sveštenstvo kad odevel halja sovel da ovi svešteniko za uvek paloredo Melhisedeko kosoro. O Mesija ovi baro prvo svešteniko jer on navelo ti levitsko loza nego oti loza o to Melhisedek. So značine dva duhovno o Mesija nikad nahinele bihando olena nole adija večno loza jer nikad na postojinđa vreme kad om na postojinđa. Je da lese kavačera da lestar ket kavako je tato šero, ali so je da va jedinstveno o to Melhisedek, si bud stvari, ali jeki ket dikaja o levitsko sveštenstvo, a men dikaja da o levitsko sveštenstvo viči me kohenim ili o to čer, o to haharon ili eronesoro, on lena i anena i žrtva prinosi nena devlesa, ol Melhisedek na čerđadava, ovle auto develim dinđajima nušenđe, a so dinđa ko dikaja ani knjiga postanje, dikaja da ov dinđaja vramese ma rohe mola so dva predstavini o sveštenstvo o Melhisedekesoromu o toj simbol o to marojmo to vino kovara dinipe i mol zapravo o to telo je Mesijasor. Mesijasoro prvosveštenstvo dovoljno je ranelamđe spasenje kroz o telo hem kroz o rat Mesijasoro. Vačer džumtu međesar i veoma je problematično kad o manušama genate smanjineno značaj o to rat Mesijasoro. Svako ko razumini o pričesti gospodnja večera, ov nakače reladija greška, jer i si duji elementija i je davana ne mlo mišljenje, hem mlo tumačenje, nego o Ješua adja rad kadinele izdime sočerđa, pa gljao maro, i penđa akavaj mlo telo din do tu menđe. So adva značini,
lesoro telo znači ni da kamerel, o maro, predstavini o smrthemo telo, mesiasoro, a orat predstavini lesoro otkupljenje, jer adava elementi su otkupini u stvari orat. Da li adava zaista o aspekt da lesro tečnost orat ili dva samo da mulo? Da, na samo da mulo, dva je isto važno, ali i si već efektivno aspekt da lesoro rato to mesija, znači kova čordilo. Dikaja kroz istoriju to šator od sastanka ko hram svoj nele žrtvo ime, jedino dva razuminaja ispravno im na nemen te umanjinao značaj, nego shvatinaja da je dva ekstremno značajno je da vlese dikaja odeš u štartu stih. Penela a da lese svoj sjemena baro prvo svešteniku kovana kino maškaro nebesija. Ovi večno i kotara vela kokava sveto na kino o to nebesija. A da lese džana niko na uklinđako nebo nego kvakva hulinđao to nebo, a koja dva o Ješua o čavojde vlesor. A baro prvo svešteniko na ne samo manuš leso porekloj devel. Postaninđa ulo manuš zbog lesoro delo, ali ovi potpuno manuš hem potpuno devel. I da lese i sijemen baro prvo svešteniko kovana kinomaškaro nebesija o Ješua o čavojde vlesoro, a da lesete i čeramen zora leo pri vera kola ispovedinaja. Kad pričinaja o to prvo svešteniko, savo prazniko a velanđeki godi, a dva joj a kipurim, a davaj dive otkupljenja, da kod teo prvo svešteniko čerela sa o delo tebi služini i nacije. A sobio narodo čerela i olenino lenuloga, on na beštinete čere ništa, avdije kojum aki pođala peki sinagoga, tu bi dikeja da prvenstveno stvaru kova čerela pe dva ispovedanje. Znači ispovedina je na samo amare grehija, nego amari vera u prodelo o to prvo svešteniko i je davaj sar značaj da menđe oproštime, davaj nele i ano prošlost i kanate bi razuminaje da meni sijemen baro prvo svešteniko, a mena se ti namen sar o judeizam sohi nele i te na dinamijek diveka obnovini pe, naka obnovini pe, jer na ne dovoljno, jer da vlej si nešto bolje, olej sole carstvo a dava carstvo i sole spasitelj, kova otkupinđa na samo svako berš, nego večno otkupljenje čerđa i amen šajtova da lese večno sigurna nomaro spasenje, jer otkupi me i njam na erateo to bakrehem o to buznja, nego o to dragoceno rat da vlese reča vesor. A da lese čitinaja, te i čeramen zorale u privera sa vispovedinaja, a da lese su a meni si prvosvešteniku kova šajte sa osetini, pe amencar. Ov razumini amena da lese su, jako je ovo večno devel, ispraznin džape, a da lester prečin džam pre neko zom kurče, kedi kjamano filibljanima, ano dujto šeroko te objasnini da o Mesija pes ispraznin dža, o to devlikano, i ovna i čerđape opro jednakoste devlesoro, ov ništa na čerđato vel jednako, već i nela jednako, jer ovi ne devel, ali ispraznin džape i postanin dža sluga, i hinele poslušno džiko smrt, a omeriba ko krst. I da se kičitinajano kava stihija, a meni spovedinaja kojov, ispovedinaja ma regresija, ima mari vera opro lesro delo, hem dovoljnost o ti lesoro delo, jer ovi nele ko potpuno manuš, kova sa osjećanje sole amencar, jer džanel da hinjam manuša, da hinjam bizorale, da hinjam podložna za koji iskušenja. I da lese čitinaja, co se jer i ovhi nele iskušimeno sa stvarja isto sa ramen, ali na grešinđa. Ov džanel, znači sari to vel manuš iskušime, ali sa jek bari razlika i te dva naznači me. Da ovhi nele iskušime, ano sad stvarja, jer nele manuš, hinole čačikano ljudsko iskustvo,
Ovnačel dža samo uloga sarmanuš, ov nahinele sar jak pojedincu, nego ovi nele potpuno manuš, izboga da vasar potpuno manuš, ov hinele podložno za ko iskušenja, ali sa vi i važno razlika, ko krao to ka vas tig penela odešu panšto ko krao, penela hinele iskušime saramen, ali na grešinđa. O Mesija nikad na grešinđa. Ovdja nel sari to ve iskušime, to vel tut borba sa iskušenje. Ali akatej važno te džana nikad na peloko dva iskušenje, nikad na grešinđa. I je da lese so hinele bizo greh, ovša i ne pes te predel. I kad ikaje i tora si kljovaja, a davaj, da i žrtva koja prinosime, morandili to vel, bizi mrlja hemana, morandili to vel savršeno. I dikjam da o Mesija savršeno i neano svako način, i ov adija savršenost pokažinđa, pokorinđape da dese ki volja i mulo sa ki strašno smrt ko krsto. Čitinđam, i ne iskuši me ko sa načinja, ali bizo greh. I ko kava morate odgovori na ovčer dža, ali ja čeka te i si ključu. Ako mena odgovori na da lesoro delo a menđe, a dva onda ko vel uzaludno. Jer oplatin dža i cena, ali ako mena primin džamle, ko vasar neko, ko va uložini but pare ki banka, tuče ko anav, tlej pare niko naštite dirilen. Ali ako tu nađa nezadva, ili ako tu nađaje kidja banka, te ledla pare, so onda vredini. Isto džahar morate odgovori na te dža nas očerđao Mesija, kojo Mesija, hem sar valjanite reaguji na, jer saja dava, ako načerđam, na nole nisavi svrha. Je da lese penela, a da lese bizidar teava, znači sa pouzdanje, teava anglodevel, sa pouzdanje sose je lesoro delo dovoljno. Odevel čerđale, aven angloleste, anglodevlesoro prestolje, oti milost. A ka vas viđini pema. Penela teava sa pouzdanje, ko tron, oti milost, oti blagodat. A te si nekozom primene amenđe. Prvo, Jom Kipor, sodava čeraj, ispovedi najmare grehije. A da lese, so lesoro delo dovoljno, koje im so čerđa, a men šajto vas mela, tvol men pouzdanje, te avanglo leste i te ispovedi namare grehije. Te je da ko vas janite odgovori na, sa završi me. Saj već plati me, ali oslobodi na men od to da va emocionalno hem duhovno, jer da vadi veke dinjamle osramoti me, kedi njamle ani krivica, ali kedi spovedin džam i penđamle se oja, onda svatin džam o kontekst da i ova dva prvosvešteniko ko vas savez čerđa, ko van džamđe sloboda sa god nikad na grešin džam, sa vodva oslobođenje dobin džam, a da vaj jeko to aspektija oti milost, a da vaj da ov upramende mekljao proštenje. Samo jeko to aspekt, a i sipana jek, buti važno aspekt oti miloste devlesiri, a da vaj da je devlesiri milost transformišinjamen, promeninjamen, jer i si veza između oblagodatemo savez, ko jevrejski, ako pučeja neka skova čeri jevrejski, sarva čereja blagodat ili milost, ko jevrejski, onka penen hesed. Iako da va lafile grđan koro rabini, penea šali, može nemajte razuminav i silo to hesed, so od vas načini, obi odgovorini će svako rabini bi penela će hesed, a da vaj edevlesiri ljubav, milost, hemlesi blagodat, da bi anela ispunjenje otolesro savezno obećanje tuče kod živdipe. Nanelje da va sjajno ov dela men blagodat, te bi lesoro savez obećanja ovela realnost a menđeno živdipe. I o savez kova obeći me sjajno obećanje dvajo carstvo. Je da lese i miloste da vlesiri funkcionišini a menđeno životi, da bi šaja mente pokažina su njam povezime sa o carstvo. Da i sijamen građanstvo nakokava sveto, nego ono sveto kova vela, a dvajo carstvo je da vlesoro. Iaka te i sijamen kova so značini upro kojo Mesija
sar amaro prvosvešteniku, kotaralo na kinokrozo nebesija, i da vas ošaj razuminamen, ali ovi ne bi zo greh, i ov pes predinđa plorat na oto bakrehem, oto buznjajem, oto grumnja, ema vera, žrtvena životinje, nego plorat, o rat ečave sro oto devel, a da va rat kovan džamđe savez i a meni si oproštenje realno, stvarno i dostupno. Je dalese penela, a dalese bizidar, te avanglo devleso prestoljoti milost, te šaj primina, je ka te penela milost. Je ka te si pitanje. Svako puti ke davava ko lafi milost, ko lile devlesoro, mema gavate izazivi naftu, te razmisli ne, sostar. Kadi posljednju puti, kad tu dželjan tuče kukočija, molinđane devlesiri milost, te penavče. Ako tu na čerđana dava nedavno ili nikada, dženeso, tu na razumineja devlesra očekivanja tuče. A da lese jeko to stvari ako laj šukarte čere, amen, ano Izrael, jedan grupa koja radinaja, amen, ka proizvodina na koji jevrejski jek knjižica, jedja knjižica ka vačeri o to šošelu dešu trin zapovesti. A da laj zapovesti, ke čiti nalenđe, ne sora kaja. Pa mene njam palo zakoni, kapenal neko, pa oje, a mene njamo sudime, to zakon, palo zakoni, ali o pana važini. Jer o Pavle vačeri, ako dikeano rimljanima evtato šero, dešu štarto stih penela, da o zakonina ne zako neverna, nego zako verna. Kola verna, pa o duhovna, co se? Pa da lese so ka nasar vernici, kola njam spasi me, kola ne njam talo zakoni, ali kola koristinajo zakoni. Oko vas so ka čeraj, meso čeraja, dvaj pisinaja, dja knjižica, ali dikaja oti aver zavetno perspektiva mesijsko, da sad la zakonja i la zapovestija, ke čiti nalen pod vođstvom oto sveti duh, onda rakaja ubeđenje. A rakaja da duh si kaja men, sarte primjeni na dva menđeno životi, sarte čera premalo dva zakoni i sar namera oto dva zakoni i sole važno sa ponašanje kova čeraja vdije i delamen ubeđenja razuminaja, sojama ro greh je da va delamen teđa te ispovedi nama re grehje. Bud puti, a men fizički, na oseti namen šukari, džaja kod doktori, on čere nam dže diagnoze testija i de namen izveštaj, ko teva čeram dže dali si nesavo problemi, ano nesavo deo men dže to životi, so dela men te oseti namen loše. Ako men pagaja o zapovesti je devlesere, sao zapovesti na samo monitora i sibut, a men ke čitinalen, dženili so motovela. Motovelam dže o delovje ko tej sjemen greha no životi. Čak im sar vernici, a men još uvek bori namen sa greh. I da lese, aki ja celo sekcija to baro prvosvešteniko, vačeri na samo za komaro prošlost, koja završi me, nego za svako dive šajte razumina, a mari potreba o to oproštenje. Potreba, amaro životi, ko tej si greh, tebi ispovedinale, i onda o Mesije te radinija na mende te promeni na men. Je da lese penela, a da lese. Bizidarte ava anglo devlesoro prestolje, oti miloste šajte primina milost, hem milosrđe ili blagodat, baš kad valjanijamđe. So značeni baš kad valjanijamđe, značini ko pravo vreme. A da va šukar akatej, da bi ameno velamen vreme, ko te šajte ispunina i volja devlesiri. Te šajtara ka milostem blagodat, a ka teo ključo. Nekada men misinaja i si milost za oproštenje, istina, hvale devlese za oproštenje vajanamđe i tu i me. Ali si pa na jek aspekt. A da vaj, da amen šajte o velamen promjena, transformacija menđeno dživdipe, te šajtara ka milost, ano pravo vreme. Ko vreme kad ode velmangela pi voljate čerela menđeno životi. Kad je dva vreme? Upravo kana. Jer amena ko ponizinđamen.
i razumindžam o delo o to prvosvešteniko, kaj ovavdije, kaj o prvosvešteniko. Ovo još uvek funkcionišini, pa na neno Jom Kipor, na ne nisavi razlika. O prvosveštenikoj oti desno strana da dese zastupini amenđe. Na samo da lela mare gresi hemo proštinilen, nego o mare molitve, mare zahtevija i saršaj bi mente rodate molina. Na samo valjanima je kava i sima kava, bori naman je kja, oblast naštite platinav ko vreme kava dugo i sada vao računi, a vaj sa šaj ovte džanel. Ali isto a džahar valjanite avanglo lestete pena, devla, soj ti volja za komlo životi. Mangavate terđove Isuse i te zastupi nema za tle svrhem planovja, te oven realnost, te šaj te pirav im te džavpalo stvarija devlesere, i da vaj o duhovno istina kovao manuš čerela. Je da leso Jovan vačere kala barelafija, me mora te ova potikoro, a ovo pobaro, o to Jovan Krstitelj vačeri. I but manušapenena pao Jovan Krstitelj penđa leseri i služba završini, pa i su sestri počini istina, ali sipanek aspekt kodava. A me voli navo to judaizam jek stvaro, si kaj tu te dikeo prostvarija o to but više perspektive, kad vačeri Tora, vačeri o to evtavardeš delovja i kad dikeo diamanti sole la, evtavardeš strane, ali kad dikeo o zakone i devlesru, šajte dike pobari perspektiva, nego tijek strana samo. I oko vas oshvatinaje u vezi o lafije devlesru, da vaje kava. Da same, ako smanjinama mle mislim, mle su ne, i so više razuminava Ješua, hem so čerđa maje, hem so mangela te čerela na mande im kroz mande, onda si kljovava da sada la stvar je kolenđe molin džuma, kola rodin džum, me razuminava koliko zomi on ne zrela, na ne stabilno. Je da lese, ako ne razuminava da me morati tovav tikora, a ovo baro lesre svrhe, lesi želja, lese planovja, hem so mangela, sad dok me navavan gleste sada vas stav, džanelni sokovav, kavačerao da lestar za neko zom kurče, kad kavačerao problem o vernici kola pijana tud, a nahana čvrsto hran. Vernici kola vajen to ven učitelja, a on vajani to ven sikav de pana, jer na nolen zrelost, a da vaja da lese so me mentalitet i but putijan i kanđiri si kavena da va umjesto te čuene devle prvo amentovat potikore ovto vel poviše. Jek jednostavno rečenica i sola bari sila za kačimeo prolate. Zahvalinava so šunena, so dikena, ohrabrinava tome te nastavinen dok džaje kroz olil jevrejenđi. Na dinamen da sviđen džapeče kava predavanje ko vaša i nete šune. Volinaje tu te podelinele a verencar, sar bišaj više dženete primineno blagoslove devlese u to lafi. Isto džahar molinaje tu te zaprati nejakava YouTube kanali, hem te pridružinetu nam dže svaku kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to doktor Baruh. Prevedinena te razna knjige kolasika venemene devlese ti istina, hem lese ti volja. Verujnaje da kojem blagoslovi ne i da sa reo kola kaseka podelinen takođe ka priminene devlestar blagoslovije. Džije ver puti, šalom o to Izrael. Thank you.